Falava, lau Samoa Entertainment TV le nei mai pia, ai usti mai al whaafonga. O le so tai au e amatai le polkala me whataita i le wā o Samoa-Leilua. O le ama whaiai o na whamlanga i Samoa-Leilua, e le aini pe mita. Ma whai na malanga mai le tangata Samoa i tutuila, e le sili atu mo le fitu aso. O le whatananga i tu sa i tu e lua i am whai fo e tangata Amerika Samoa, o na malanga i Samoa au noa ma se pe mita. Peta i o lea whainga, e iai fo i o nā ia inga, e te tau na tau sanga mua le tangata Samoa, mo le whatananga lea o le fitu aso. A le se pe mita ma whaatari le OK board, e a matu e le ofisa o le loia sili i tutuila. O lea lava malienga i le tau tuu ina iai se tusi folau. Pa o lea ia umia se isi tu aingo ID po se wha maoninga wha altula fono o le tangata malanga. Waya ia Amerika Samoa na le fasela ulava ava noa mo tangata mai Samoa i sifo e malanga mai ai i Amerika Samoa i lalo o le lea i o se pe mita peitai. E lea nga waa i le au whango ngota e malanga mai e pue o lato waa i Amerika Samoa. O le Stoffield mai asnei o atai au lea i Amerika Samoa e amata i lea ia inga whamalienga i le vao Samoa na lua. O whelanua ile langolango le malo Australia ia Samoa ina ia whaatu mawina i pea le maua tau ma wha au tātou tangata. E peo na mōni mawina i le tu lau wha lawi loa le malo Australia i lunga sota inga tele vave. Lana tā penanga whaatau mō le aso tau ma whalelo langi le World Food Day. Na ngā lulu e whaatasiai ma le Tia Papata Development Project i whaatu anga mō le wha moe e pe o na tā ue lunga. Ma mōli mawina i l'Office of Australia i Samoa le tau lia o le lato langolango i le fwoi vaenga i Samoa. Ma le lato whaalinga o tau ma wha SSA na whaali ai i le stona i talwai au fiai. Whaato anga o fuala au tau ma whamata, fuala au whaisua, ai o se selenga malona tau nuunga le ana ave i eile whaataua o le sao o Australia i Samoa. Sao noa le sunga Bernadette Tuli tufunga si i alafia o le TDP. I lungo le lipote Australia o fua nei whaatoanga ma le mawai peo tau ma fosoi fua maloloina mo ainga e mana tuai pea le alofo Australia. O le ploketi na langolangoina ma lima taitaina lava lea. E le au whai whaatoanga a le fsosoani le ofisa o le sui Australia i Samoa ma e le o ngatai i lea fo i fsosoani. E lua se lau fastfood lima a fetala le tupe ale kampani o le Trade Pack Marketing Samoa Limited wa leiloa ma tua i ai tangata whainga ruenga o le ofisa. O nā tua inga, o atu i whamsinonga maafuai, o nā awhia ta maita i Samoa e tolu, ma le li fiti e tasi peitai. O le kampanile nei le Trade Pack Marketing Samoa Limited, e ese mai foi lona ia talaanga, mai li tele o kampani o lo itono o tātou tunu. Ai, o le sa ili ai o tupe a le kampani lea, ma wala a wail whamsinonga, lea lii, ma ta maita i whainga ruenga o le ofisa e tolu. O lo o lātou te ena umatu o inga, ma mōlia ngā leo. O lo ia Samoa o lo tūla i mō lātou uma mōlia, ma whaia pe iai so e ngā whaamsinonga i lea mata upu. Wa toe tu atu stau sanga le tua leo i whaamsinonga mawalunga. Ina ia toe tau fia mai se tama o lo o mōlia i whaisio tangata whaamoe moina. O na ua ia leo sta ia inga matutu unga, sa te tala i o ia i tua. E ala ilona tau mwhaile e whaafso ta i maua leo. A ole yo ila so wala au ila na mata upu. E se reporter sa Global News ole tamai a wi a mo fiti. Na tau fia mamolia ia yoni ole tau sanga te nei. Il fasio tangata fa mo moina. I se tasio fa ala labi mata utia le ana tula i mai fonga po i savai. Ia yoni ole tau sanga o mavai. Le fa ala labi na mafua mai se FSS a inga tau tua oi. Sa fa nga ia wi asela au malosi. E whao o ele maliu se tamama sona tali i sfulwalu tau sanga le matua. Mai lava ele la toa fio anga. Peitai, sa tatala i tuawi a ia o ke topo le tau sanga te anei. E talia ila so whao mati o le tau sanga fau, lea sa whatu langa le whaamsinonga. E su e ila na mata upu. Ma ole wea sonei sa whailoa mai ele tua leo. Ua soli e a wi a moe fiti fereti. Ai a inga e peona tatala i o ia i tua. Ina ua ia tamo whai e whiso o ta iatu i mori maua leo. Ele ia se lo ia na tūla i mo lea tama ina ua toi o mai lumar whaamsinonga il vaiaso nei. Ai sanga wa o ia il pulokala me le liko 8. Lea e tatongi ele maalo se lo ia e tūla i mo ia. O lea fionga i lo ia sua Alex sua. Lea na tu ina atu mo lea wa mo lia. Whailo ela na fionga il whaamsinof pulea ia professor Roma i lea tama.
O lo ia e totongi le malo ele se filfilinga sa roto ia teia. E no foi lava ia masui lana loia. Pe ta ina talia wia e na te le malama pe ai se au sa wali e se ai lana loia ia hana lauta. Ile la maftanga. O le aso lua skurtolu o ki topo le ato e tula ia iluma le whamsilonga maulunga le tama ia wia. Ma he tatau no o atu ile aso. Ua maua se isilo ia tula i mo ia. Ele o whaapito tasi le vaaya le ofisa malanga a keiti mo nanui tangata na manuia la tau numera ili sei. Sau noa lau a fia le whaatamnoanga malitalo whawhamo. Pa wul whaaftai ua te atu lea vaenga o la sanga uia mo tangata o Samoa e fia no fomawi New Zealand, peitai. Peitai o le au nanga mo le whaia o pepa malanga i ainga ua manuia. E le mo na o tangata na o atu ilo na ofisa e mo tangata uma na manuia ili sei. Taiminei, e silia se lau tolu sfulu numera, ai o nā numera, o lo iai whaatasi tutonu, ma mātua, pēta i to whāwha nau, tasi lua ili tolu ta maitili to tele o lono winga ili saunoanga ali alipule, e la tape e silia tufo ili lua se lau. Tangata Samoa e ui atu ilo na ofisa e o atu ili tausanga fōu, u wha solo malanga e se atu mōle nofo mau, ma whai ngānui ngā i New Zealand, ma wha solo atu ai lava ina ambea, ma tangata anu o New Zealand. E awhe se lau tangata na amata mai ai le sei peita e utoi wha popo le si lima se lau tau sanga nei. Masanga wha aititi ai lava le whaitau a wha tangata e tutoi i Samoa. Sau no ai le tamaya falfata nario faleata e iai le taimi e alu le atoa Samoa. Whaia ne uto ngao. I le moli mawina o le ngā solo Samoa i sifo i Australia ma New Zealand ai ngā solo Samoa i sasai i Amerika. Ai o mai ele au Asia e whaamuli atu i whanua mawhale, peitai. O le porkalame o le se ia New Zealand i tau sanga taitasi, o se iti ai nei le awhi ono se lau tangata Samoa e anga wa ai, i awa noa nofo maun. Ua tape nai nei le aso whaamanatu o tā ngā tatau i Amelika Samoa, ma wala aulia mai ai tufunga tā tatau i Samoa tuto tasi, e whaia le ngā luenga māsani ai lava, le e whai tau sanga taitasi temi lava le nei, Masina o ke topa, e le tisa Spearfoot Bar ya lenga. O le Tattoo Festival e manatul tamai taipule ya tisa famuli. O se anga i whanua sa tele i fui whamtalanga i lona tau mawhai whaola i le territory. I le tusol tolu sfultau sanga talua i mai le awhaiva se lau i watolu. Peita ina sausa wai lava, sa ia o ina masani matalia le le tangata lau tele. Ma o la tau talia le anga i whanua o tā ngā tatau, ma amata i lo le aso whaapitoa le nei. Talu mai le lua fe male lima. O sa ngai whanua wa ia toi whaafo i maia tama whanau wa Samoa i le atunu. Ai ua whai maso o tanga o ainga. O mai kua ko ainga wa whai ko group activities ko mala ko mai ngi ka ngā pea. Maybe 8, 9 or 10 at a time. Whai ei lako maskanga, where reunite ainga. It is an amazing art. O kai reunite ka Samoa ka ainga Samoa lako tatau. This is how powerful the tatau is. It's brought us together. That's beautiful. It is a beautiful thing. O le vai so fou lua wha le lua wano Oktober tā ngā tatau o malo fie li i mamalu o tamaitai i le tisa Spearfoot Bar i a lenga. Mai Amerika Samoa o le masina fou e amatai o na tala i lalo sa vai ngolo na whale mai o iei nei i whanga alu le LPJ. Ai whawai lo na whale mai mo mai tau nuu po le emergency room. Ma le potu mo ngasa ti ngā ina. Le ICU, Intensive Care Unit. Matuu iai, ana masini whaapitoa, po whaata whaapitoa. O le mta upule tau whale mai na fte na iai fina ngalo whaalia il pule ngole malo ma Maotailua. O whai pule ma le sanate. Ina o lo fina ngalo le kovana ma lan whai ngā malo ia fausia se whale mai fau peitai. Ai leo tūlanga le na o lo fina ngalo maota. Ina ua usta ia e maota le whautuanga. Mai le insinia ma le pule ngol whale mai. Ale LPJ, e whaale leile whale mai o iei nei, ma si itia lo na tūlanga i tonga whitinga mtangata whai ngā nuenga. Ai whaatatia ese le whale mai fau, e pei o na mna o iei il pulenga kovana. O nafin sauno ai il pule whaatono le LPJ Dr. Akapusi le tua. O le atala i lalo sa vai ngol whale mai o iei nei, ai amata loa ngā nuenga o whonga whale lua, e tuu iei le potu mo mai tau nuu, ma mai tinga ina, ma ana masini whaapitoa. Lau Samoa Entertainment TV mai pia toi whai rai fo i lea soa tai au lea lofo le tua. Paso i fwaya.